Hei All India Radio Aizol ani chanchin thar achiar tu lalram sang ralte Chief Minister Puzoram Thangan Assembly Budget Session kumsang ni somni pakhat somni pani atana Mizoram Sarkar sumruaman chengwei bel sa sing khat sang khat za somli pariat le noi somriat pakwa aphar Aizol Municipal Corporation Councillor som pakwa thantlinte voing khan rin nama thu tiam tira laklu anni Ramcho mundang rolin voina changkhan Mizorama kum upate COVID-19 shidan na pek tan anni COVID-19 shivei te enkol hlotlin konga India in mason zelin shivei zinga za somkwa pasari point bial pasari enkol dam anneto Voin Assembly Budget Session Finance Changtu Chief Minister Puzoram Thangan kumsang ni somni pakhat somni paniata na Mizoram Sarkar sumruaman chengwei bel sa sing khat sang khat za somli pariat le noi somriat pakwa aphara kumkal mek sa ni somni pakhat chunga sum indai lo na pushlu na tur supplementary demand for grants chengwei bel sa sang thum somnga pariat le noi riat aphar telbok kumsang ni le somni le pakhat atana sang ni le som ni le paniatana retu le capital noya summan turman zong tu sumu turza zong chua za sia evai melte sin khat sang khat za le som ni le pariat ka wani ate kesit ko ni zong login sarka ko ni zong login kan mu tura kan be sin sa ka kan man tura be sin sa ne Budget par pat thu soin Chief Minister chuan COVID-19 shileng wangin kumkal meka har sanatam tak to ani atia COVID-19 dona konga inpe ahmatonga tangte baka hen na dona na thale zungle sumle pai tho to te chunga lom thu soyani Chief Minister hian fiscal deficit lo sang chhota le revenue deficit lo omna chanber chu sarkar lai pui tanga sum hu tur roman chengwei bel sa sang khan za somriat panga le noi thum don kim ani lo baka finance commission som panga na in an interim report ta Mizoram mu tura anrot chengwei bel sa janga somli paruk don ani tak lo wanga ni atia hetiang zat sum don ani tak lowa chuan Mizoram ang state te nau tan chuan har sat pha lo thei ani lo ati kumthar budget ta na sum hu tura be se hi chengwei bel sa sing khat sang khat za somli pariat le noi somriat pakwa ni a sum huna tur talan jinga Mizoram in atho chwa ve tur chu chengwei bel sa sang khat janga somsari pakhat le noi somriat pani ani a hei sum hu tur zong atanga chutin za som bali point bial pakwa ani Sarkar kumthara hian masona ru rel siam tur capital expenditure chu chengwei bel sa sang khat zakwa somthum pani le noi somnga ani dona hei sum manral tur zong atanga chutin za zela som pasari point pathum ani a Sarkar in rel bolna lam revenue expenditure tan chengwei bel sa sang kwa jani som paruk le noi somthum pariat rom manani a hei budget a za zela somriat pani point paruk pasari ani Chief Minister Talan Danin na kumkum to pa sarkar le batling khom tur chu chengwei bel sa sing khat zali somkwa pakhat le noi somni ani dona ei GSDP atanga te in za zela somni pasari point paruk pathum ani kumsani somni pakhat somni pani atana summana tur talan zinga sarkar ngai poimo lian ber SCDP tan chengwei bel zali ro man ani voina pharta budget a hian chhia tharlana tur talan ani lawa budget phar nuwa chanchima mi te komna Chief Minister chuan chhia tharla ni don lo ma se chhia munhem thei turin thei to pa mala ka ni ang atia budget a SCDP tan chengwei bel zali da chu achi tur nia soyin SCDP chu project siama kalpui tur ani awangin chengwei bel zali le tam tak sarkar lai pui tanga hai chhuat thei be se ani ati Finance Minister Hlui Pulal Sotan MNF Sarkar chu sum in ran chem se adu thu asoi voina lunglei press lepa MPCC how tu ten thothar la khom tu te an kom na he thui soin Pulal Sota chuan Congress Sarkar lai khan na sataka poisa ren chemin year of consolidation kumni chung kalpui ani atia an term top don thleng khan sum tam tak nu che in kha sum kha an ren chu ani atia tu lawa chuan poisa an mangai lo ti soin tuna sarkar lai mek hian sum anren lo hle a hria thu soin anei tam lawa wangin anei chon choren ve deu se adu ti asoi bok
MLA Hlui Pulal Thanzar po in thu soin Congress sarkar tlak chat bulpui berchu phalneya zu anzor wang kha ani atia until ti swala zora me puile pathian ne na ngai damdilin pathian le me puizara an sarkar le ani chuan zu permit an pechuak to don lo ti asoyani Aizawl Municipal Corporation AMC Councillor Sompakwa Thlantlin te chu voin khan rinama thu tiam tira lak lu anni AMC Office Board of Councillors Hall laklu in khomi Aizawl District Magistrate po alaram kha ka kai shroyin nei ani a Mayor le Deputy Mayor thlang halin AMC Mayor tan Ward 1 Councillor Pularit enga sai lo thanani a Deputy Mayor tan Ward 12 Councillor po al thang lura thlan ani Mayor le Deputy Mayor Baka Executive Councillor Tur Pali te po in thutiam an lang halani Mayor hian Executive Councillor Tana Councillor Pali Ward 2 Councillor Pularing Liana Ward 4 Councillor Pulatlan Zabakhyang te Ward 9 Councillor PB Dal Ompuyele Ward 11 Councillor pu H Zonun Sanga te arwatani AMC Councillor laklu in khoma hian Deputy Chief Minister Puton Luya Health Minister Dr. Al Thang Liana INPR Minister Pularwat Kimale Sports Minister Purabod Romoy Roy te baka MLA Pusilal Mon Puyele Professor Evelyn Moyete Antelani Chanchin Tharhi All India Radio Aizawl atanga puanani Ramchu mundang rualin wo in atang khan Mizorama po kum upate COVID-19 shidan na pek chanani kum samlok chunglam COVID-19 shidan na Covishield pek chan na hun hi Aizawl chuan Civil Hospital Auditorium a honani a Indian Medical Association President Dr. Rausang Loyan Hongin IMA member kum samlok chunglam te pek nga lan ni a district shanga po COVID-19 shidan ni kum samlok chunglam le nanna ben von nei te tan voina chang khan pek chanani Health Department chuan COVID-19 thadana lang nuwa po COVID-19 laka inven na sarkarin aduan chu chhun zom turani anti a luna luak chhuak khosik te chu COVID-19 thadana lak zo athil om thei ve reng ani awangin ngai that lo turani lawa tun thlangin COVID-19 vaccine lak wanga damdoi ina enkol ngai an la om lawa lo turani lo ti soin kum samrok chunglam le na ben won nei kum samli panga atanga kum samnga pakwate voina tanga shidana pek tan chu na theu turin puyan so mani COVID-19 shibei te enkol hlotlin konga India in mason zelin shibei zinga za somkwa pasari point bial pasari enkol dam anni a tun thlengin mi vai bel chakhat le noi sari chuangan dam to in enkol lai noi khat sing ruksang riat vel ano mek bok Union Health Ministry soidanin darkar somni pali kal da chung khan shikai sing khat sanga zanga som ombelin shikai noya thi za parukan ombuka tun thlengin shri wanga thi noi khat sing ruksang riat zaruk somni pasari om to in shikai changa chutin za zela pakhat point pali pakhatin shipui hi an thi puyani Voin Khan Prime Minister Narendra Modi chu COVID-19 vaccine dose masajok New Delhi Aims a pe kania ramme pui shidan na thei chin te chu in chiu vek turin ange nani khovel huwa pa COVID-19 dolet konga India ram doctor le scientist te mala na chak tak chu chuan amati thu soin India chu COVID-19 omlo na ramani theina na thoklang turin mi pui te angen bo Prime Minister hi Puducherry mi Sister P Niveda in Bharat Biotech siam shidan na co vaccine in achiwani February ni khata akai shwai sarkar ne chuani nuwa sepai te nan shreng Aung San Suu Kyi laka Myanmar ko den thoboi pani asiam sakle a Suu Kyi hi in biak porna walkie talkie paruk dan lawaram chunga lalu ta le coronavirus kai noya khwa khena dan palzu ta po alone to bokani Suu Kyi hi voin khan video conference kal tlangin ko da a in lana achung changai to le hunatan tun thlani som panga khi ruatani heti la hian Myanmar ram chung mun sang sanga sipai sarkar do lo entir na le Suu Kyi in chuangia tin nor na hwai ho chun zom zelani a yangona chon me pui pung khom no dar nan police ten stand grenade le metui tla na hlo an manga sipai sarkar chuan sarkar la kalung oilom na lan tir te chu na taka sheman niang ti an website a an tar langani chanchin ti top na na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangan Assembly Budget Session a kumsani somni pakhat somni pani atana Mizoram Sarkar Sumruahman chengwei bel sa sing khat sang khat za somli pariat le noi somriat pakwa aphar Aizawl Municipal Corporation Councillor Sompakwa Thlantin te voin khan rin ama thu tiam tira lak lu anni ramchu mundang rolin voina chang khan Mizorama kum upa te COVID-19 shidan na pek chanan ni COVID-19 shivei te enkol hlotlin konga India in mason zelin shivei zinga za somkwa pasari point bial pasari enkol dam anito
chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani